Siyabonga abantu beDlakadla Media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni-like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi beDlakadla Media namhlanje mfakazi. Siyabonga-ke kubabukeli beDlakadla Media. Siyabacelela ukuthi-ke iDlakadla Media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni-like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela i-advert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenze ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngeDlakadla Media aqhubeka kanjalo. Indlela la bayabashana bazoshaya iculo la sihlabelele thina mbala leli nihambisane nabo ningaqala ukwe thathu nilalele la manje uma bethukuma nani nihambe kanye nawo amatilongo nakupindwa umuntu akasho ndakuthanda ukulalela bona khobele baze baqede iculo le bagodula. Lokufisana phakathi kwelanga akuvele ngelathulizi ezilwayo eziphelelelanga niyafisa aninalo niyabulala inobona kepha anizuzi lutho niyaphikisana nilwe kodwa aninalo ngokuba ningacithi niyacela anamukeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nimchithe ezihlalukweni zenu nina zifiki nezifingikazi
anazi yini ukuthi ukuthanda umhlaba kungumzonda uThixo? Ngakho yena uthanda ukuba alomhlobo womhlaba kuyisitha kuThixo. Niyacabanga yini nithi umbhalo uhlongeze ukuthi umoya ophakathi kwethu uyavama ukona, kodwa uyenezela umusa? Ngakho kusho ukuthi uThixo uyavukela abazindayo, kepha unomusa kwabatholileyo. Ngifunda kambi incwadi eqhekayo le ithi kuvelaphi konke lokhu enikwenzayo, ukuxabana nokuhlekana nokuphikisana, konke lokhu kuvela ezinkanukweni, ezifisweni, kuvela emoneni. Phela thina abantu abamnyama ngakahle ngokuzosana khona nabanye siyabantu abathanda kakhulu izikhundla, ngalokho sivame ukuba zibangwe izikhundla lezi, zibangwe-ke nawo siney'ndledlana zethu futhi angizazi kahle kodwa siney'ndledlana zethu zokuphephetha umuntu athi esemazinto kumphephethula agule. Lezo ndledlana zethu zimbi, sebethe abantu futhi ngokwehluleka ukuthatha iy'khundla kwaba yazi ukuthi umkhetho ubayingena emsebenzini, angisasho nasesontweni, emsebenzini suyinyathela emsileni. Bonke abantu sebethi ukukhethelweni lo, ngoba ngabe ukhethwe mina ngazi ukuthi yena unjani, wena ukhethekile, kodwa uyasola nokuthi ngabe ukhethwe yena. Abese-ke eqala emikhulu, kuvelaphi ukuzwa lowo muntu, kuvelaphi-ke kimi mina engikholwayo, ukuxabana nokuphikisana nokusolana. Ngishilo ekuseni ngase ngifuna ukubulalana futhi ningisize ningabulalani la bangwami. Ngiyabhala incwadi ngiyisa le labuyiwa khona yokuthi bayaxabana, sengibhalile. Kuyaziwa sengiqalile futhi imikhuba yokuxabana, nixabana mhlawumbe ngey'khundla khona abasondeleke kimi nje mbijana, angingamngane mina, ngiyehluleka ukuba naye kwenziwa uNkulunkulu ngabo, anginawo umngane engimethembe kakhulu kangako. Umuntu ngiyamthuma intwana bamba lokhu, ngoba ngimthume kabili kathathu, hayi seyisitha-ke. Noma mhlawumbe ngenzela izinto ezinhlanu, ninandaba ninendaba nokuthi ngabe kusondela wena. Asibo bonke abantu abakhethekayo ezintweni, ngabe nabafundisi ababekiwe uma kukhethwa nje noma yini, ngabe kubeka bonke labantu. Yabona nabo abanye abantu ngiyababuka nje bahle la, bakhetha umfundisi, bonke abantu babe abafundisi, bayakhetheka abantu. Nabavangeli ngabe sinabavangeli nonke, bakhona abafanele uma ngibuka nje ngathi ngabe umvangeli nani ngathi ayikho akukhethwa kanjani. Kukhetha uNkulunkulu kulezi zinto, ikakhulu kuleli bandla liphethwe uyena. Asizikhetheni, asizenzeni ngokuthanda kwethu. Ngithe ekuseni nokwehluleka kwethu kuyemulela eklasi lapho uNkulunkulu wenzela uyena okhetha izinto azimise ngendlela yakhe, bese zisilungela ke thina abantu basemhlabeni ngoba asazi lutho. Kulindeleni manazarete, ngikhuluma kabi, ngiyanikeka, kanti ekuseni ngitheni bahle kakhulu, ngitheni ngokukhanya kwethu. Ngifundile la kuthi verse 14 isahluko sesihlanu kuMateyu, nina kusho njalo, ubhala kanjani? Kusho uKristu, uJesu usho njalo ukuthi nina niwukukhanya kwethu. Isibane asokheva sibe sesifihlo, siyabekwa othini sikwazi ukukhanyisela bonke abantu. Nibekiwe nina othini, nibekwe othini, nibukwa yibo bonke abantu ngendlela eningayibuki. Lokhu kugxekwa kwenu, lokhu kuhlala ukuthi awunina lokho nje
sikhombisa ukuthi nisibane isibane-ke akufuneki sifiphazeke sibe sifiliza uma nifilizane sisibane sihle bayalibona abanye abantu ukuthi hayi lesibane silungile kodwa bayazi abantu abaningi abangakholwa laba ababhingayo uyathi uma ngifuna ukukholwa mna hoyo ungayela kwaShem angazi noma uzofuna intombi ey'ningini-ke angazi noma uzofuna kodwa ukuthi angayazi kwaDlebe sibuziwe ungabuzwa mina ngibuzwa muntu ngihlupheke kakhulu nani lonke nikhona uma ekhona umuntu ocabene noShem anomthumela kimi ngoba akekho umuntu esengike ngaqabana naye akekho umuntu esengike ngamqala akekho umuntu esengike ngamthuka niyazi senongifikile la phakathi kwenu angaze ngisho ukuthi leli yabala nabakhulumisa abantu bani angisho lutho yibandla likaNkulunkulu noma laseziyoni noma lasechechi noma laselutheni noma yiliphi yibandla likaNkulunkulu samaKristu sonke siphansi komuntu munye uJesu kuleli-ke ngilibeka endaweni enhle mina phela ngoba elami kodwa lifanele ngoba liyavumelana nezinto ezibhaliwe eTestamenteni elidala nelisha funda-ke verse 26 funda-ke bazovulela ungamazi verse 26 ngizozowathi nikhethiwe ninamaNazaretha ngifuna ukunazisa lokho uma uyinto ekhethiwe kuyakho uzame ukuzimisa kahle phela ngoba mfethu umuhle kuthiwe zimise kahle incwadi yabaLevi 20 verse 26 anoba ngcwele kini ngokuba nina ngingcwele nginahlukanisile nabanye abantu kuba ngiyababa uma wesilisa noma wesifazane beslinye fana yibani ngcwele mina ngoba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngiyingcwele leli uma ngithi ngiyafunda ngibona ufana nani uyabona ngoba nikhethiwe nani lenisho abanye ngiyethi abafazi ngisuke ngifuna lokho ukuthi uze kanjani ukhethiwe omunye ukhethe ngokwegula waphatha isifuba waya esibhedlela waya kodokotela wehluleka wakhophoba wenza ngani wasuka waphila baningi abasenjalo angisho ukuthi walanda kahle umvangeli kanini wakhula wakhwehlela wahluleka yonke indawo wafike phambili waphila ngalelo langa baningi ababizwe kanjalo bakhethiwe phakathi kwabantu ngifuna wena ufaka isifuba-ke ugule khona uzozibhinile kushela uyahamba ukanini uyakudokotela eThekwini uyakhwela lapha sazi mkhuzi esitimeleni uhleli abantu bayakhuluma sekuphakameni wena mnumzane wami hayi mina ngiyeThekwini mina yini la ngiyagula kade phethe isifuba ngiyeThekwini kudokotela bathi bona kodwa nje phela hayi ungaya kudokotela kodwa nathi la siyakhona khona udokotela khona dokotela mullo ushele awumazi lo ushele uphilisa abantu sebehluleka ibhedlela yini ungakutry khona wehla kuze kube namhlanje uhleli kushele ngithe uzokhuluma Dlamini uzokhuluma into encane ngifuna kuwe yinye into ekulethile manje ngabe sengenifakazisa nokho ngoba kukhona abantu abalaleleyo ngithatha kabi ngoba angizilungiselanga lokho ngiyelifakazisa nonke nina enizela ngoba niphushwa uNkulunkulu ningaqondile ukuza khona kodwa wanibamba athi nizozala la baningi bafike kimi lapho athi umuntu hayi sengi usungena kade ushayeleni ngamela esibhedlela ngabe uphuma yana udokotela ngase ngibaqedile udokotela ufinyanga pho hayi angikhuluma ngaloko ngaqala khona sengehlulekile manje bezela
ngasho kini ngeyilanga ngathi khona udokotela omkhulu kodwa akusimina udokotela kodwa ngumphathele umsebenzi wakho udokotela ya kuthi sekwehlulekeke yonke indawo umuntu okhulumayo olule komnyathi pho awusale usuya ngani kwaShembe awusale usuya ngani uyancema ukuthi ungalahla nina uzilahlele khona usale usuya kwaShembe ngoba uShembe uyabasiza abantu kuyalahlela kanti isu kaNkulunkulu lokuthiwa ngena la amaNazaretha aniyeka kaloniletha kimi akho ngishumazi ukuthi yabona uma usufike lapha usekho indlela uzokhona sengikhathela abantu manje bangaphandle bayaphila bangabuyi futhi bazosho ukuthi sesiphilile ziye nomphela angimazi nophilayo angimazi nofayo ngizothandazela kanjani abantu ngingabazi noma bayafa bonke mhlawumbe ngithandazela abantu bafe bonke abobuya abantu nani futhi ningitshela ukuthi ngisizakele bayabuya nje amanana buya nje abanana ngikhosikhothisi ngisindile angazi namhla senele nokukhula nonke kukhula wonke umuntu olayeka awuphe ukuningi bamanje kushayisa uvalo wasicaba ukuthi abantu bangaphathwa izisi manje uma baqale izisi ikholera manje ngase befile bonke ekuseni kusasa uthatha isikhathi esincane ubusuku bonke bungabe bunkuqanya ekuseni ngo-6-7 sokuba bonke labantu sinodokotela wethu uyadraya uyazungeza uyahamba phakathi kwethu ngaso sonke isikhathi sengijabulile baba njengamanje abantu bebehla behamba ngekhompakhile ngena sengijabulile la uNkulunkulu akabanga nesandla kulabo bantu ngabo nani phuma emakhaya wena nawe ngabanye ngibothandaza phela nithandaze nje mawuphuma noma uthandaze umitha uNkulunkulu hamba nathi kwanele lo uyezwa uNkulunkulu uyezwa nathi mina akusho ukuthi ngithandaza ngoba ngilomguqe phansi njalo ngithandaza ngiphuma ngithandaza ngena ngithandaza ngihamba phakathi ngithandaza njalo uNkulunkulu siza labantu yazi mangigijima phakathi ngithandazela amanzi angingedwa khona sehamba wabhulasha amanzi ngiyagijima sehamba wabhulasha amanzi engithandazela kanye nani ngithe ekuvalweni kwenkonzo yasekuseni phumani yekani ukuhlala la ngoba maNazaretha indaba yenu inkulu kangangoba asiyazi ngakho-ke phumani la ngoba le ndawo iyingcwele asidingi ukuhlala kuyona bese sihlala nje ngoba sekuvalele inkonzo yokuqala sesihlala sixoxe indaba zethu nono bakhona abanikazi bale ndaba zikhona izingilosi esithi zingena bese yishalekile sezicuphe bonke abagulayo zibacuphile angicuphi lutho angazi lutho sezicuphe bonke abagulayo lo sombamba simphilise sombamba simphilise lo niphile nigede nithi ukuhlala ngaphandle khona sizothi nasesibuya sezilungile ingilosi zisilindile sesiyaphiliswa ngaso isikhathi nomfundisi wami uthi abantu angivamisile ukusho ukuthi ababuthi uDlamini lo mfundisi simthole ngapha endleleni kwamthetho
Gracias.
Last week, the lines in that. Very good. One come along. You line in that.
ngiyamangala ukuthi kwenzelani ngoba esencane ishesha kungena uloti shangase kwakunya kwabo kodwa uma kwasanda kufika nje eThekwini kuzwakala ukuthi khona umfundisi la othi angamthinta ukuthi uyafika le ngane-ke ishesha kungena yakuzwa lokungabe iyabuzwa kangaki kodwa ithe isuka ngelinye ilanga yayitshela abazali bayo kuloma ngisalanda lomfundisi unina wangezwa kathi ukuthi kanti useThekwini umfundisi bekakhe izwe kanje ingane isuka emzini yathi eThekwini ngathi yamasikhathini ngithenge esondezile ngishumayela indaba yomprofeti ngihambe ngitshela abantu bonke abamnyama ukuthi namuhla banayo improfeti ngoba uthi kubantu ayebashumayo ngaso sikhathi ngalo sikhathi nje ekuseni ushuma usesontweni khona lapha umngeni road estate star building khona indlela wayithola indawana ikamera phezulu star building uyashuma yena wasekushumayeleni wena wathi bantu abamanobhela lapha endebhisini ey'sithibayo khona ingane yami ezokuhamba khona ithunyiwe yini angazinizi izinto umuntu nje athi khona umuntu ozokhambana engakaze ambone engaze akhulume naye azi lutho ngalo kodwa yena uyazi ukuthi khona ingane ezokhamba waseshumayela uthe esashumayela kanti ingane isiseduze yayisikhambile ebusini angazi ukuthi iyalelwe ubani ukuthi sontele noma yezwa kuculwa yini angazi noma yabuza abantu ukuthi indawo abantu abayebasonte kuyo la impi yasekhupheni ebusini wayesebayalelela abantu abasendlutano impahla kahle bayithatha bahlala naye eyazi yena eqala uphume eThekwini eze nganene waphuma ngelinye ilanga washona kwaBhoda wafika wacakula khona umnqayi uPetros Mnqayi ewufuthu nje lesikhulu into nje uyisesekhathini isibaya sakwamnqayi singasekho lapho kwaBhoda sipethwe yomfana ngoba kwakuyena umfana umdala uyise emthanda ekula kodwa engasehlule naye babelanda eThekwini amandiya akamgqiba phansi amthimbone hlabathini yomkhipha athi sewuphilile wagula kanjalo kanti uyabizwa ngithekile ekuqaleni kwalomhlangano ngibabonile labafundisi ababizwa kuqala ngibabone beshawukele bedlula bethi kuhamba abantu ababili ngapha nangapha kwabo kungathi bayabathuka okuhamba inkosi ngale kubaba ngapha ngoba badlula la akushiwo lutho kimi kodwa ngadlula ngiyabona ngangikhona yabona abafundisi ngithanda ukuthi nikwazi ukuthi le enye into le lamafundisi ukudluliswa kwabo kimi ngalizwi izinto bathethelele manje ngithe ekuseni lonke okuthethelele emhlabeni kuthethelele nasezulwini abanye balabafundisi bafa bengathethelele kodwa phambili ngenhlanhla yakho ukhona uthethelile inkulu indaba sekuphakameni siyizingane ekuphakameni kanti sihleli isilwane esikhulu silwane sasezulwini umhlaba uthi ehleli nathi kanti kade amini wathi zibe kancane
uyabona yathula safuna ukukhuluma kanti akasekho la useyothetha amancala le ezulwini la kungazikhona baningi abantu uyazi inkosi angingase inkosi yasefameni ingazi lutho ihlalele ekhaya angithi thina singazithi siyabonga inkosi yamakhosi kanti akasekho la ngelanga wahamba waya le nikuvile lo wahamba waya ngapha emsimbani kuhleliwe nyakazi moya kwazindwini kodwa bebehamba bona sithi sihleli la behamba beyohlola izinto ezilini behamba begcwala wonke umhlaba phakathi kwabani uyazi ukuthi abakhethi balala mntu bona bakhetha ngibandi ukuthi awusiye bandla lami kudlula ngakubona lokho wabheka uzungi umuntu obevile lapha kakhulu ukulandela inkosi ngoba bengiyihlupha uma ngifike lapha esekhafulelami amosindawo awuzulala khona bengingenqena-ke nalokho ngafika kodwa wabheka uzulu kuwumgidi ngabona abantu beguqile abangakholwa nabakholwayo ngamangazawo umphumulelani nabantu abangakholwa sithi isikhathi sakhe kanti cha umsebenzi wakhe akushiyanga ukuthi wena uyothandazela abantu esebephendile bakholwa kuwo wonke umuntu obanelegeleza uyangizange ngiyi inkosi ngibathandazele nalaba ngahamba hayi unomusa lo muntu sekulakimi namhlanje angikhethe muntu ngiyengize ngikhale uma nibehlukisa senivamile ukwenze njalo ibezulanyana wabo ungasokunakeleli bafakeni phakathi kwenu phela bese ngivika ngokuthi ngibafuna phakathi khona bezonukelwa iphunga leli elihle lasezulwini iphunga leli elihle lasezulwini lisuke ngisho ninalo ngisamngabanga ninalo iphunga elihle lasezulwini yiko lizonda abantu bonke bazonda into abayibona ukuthi hayi le ikhethi uyabona uma umuhle kakhulu abantu balethe iy'mbane eziningi zokugxeka babike lokhu babekuziwa babike ibuze bezama ukuthi bakusipiphaze ebuhlelo yibo nina niyazanywa ukuthi nipiphaze abantu bonke ngoba nibahle omuhle kukhona phakathi kwethu okubonwa abantu phethe bashawa uvalo besakhe yini yomshondo abantu sebelondela umshondo sulondela umshondo konje kade khuluma khona manje mfundisi suuvizi sulandela isheni awunakuyibalekela loo ayibalekeli lonto yinto edaliwe abantu abamlandela isheni uma eneqiniso ingafisa ukuthi abantu balandele ishembe babayeke bonke abanye abantu abangenalo iqiniso ngani na ngoba ushembe ukhulume iqiniso wemakulo kodwa-ke akazenzanga ushembe kwakungesiye umuntu uyangizwile nami nginjenje ngizwile ngomkwena egoli ubishop mkwena akhona kuleli bantu ubishop la egoli ngeze ukuthi akabishembe akusiye umuntu wathi yewe usho kimi ngoba ngiphethe umsebenzi kashembe mina awukho ka-Amos Shembe umsebenzi ngiphethe okashembe lo owathunywa la owama-Amos wasenginazivele lalela uthi-ke lo mfundisi umkwena ngibiziwe khulu ngibizwe ababhishop bathi bafuna angathi bafuna uhlangane Orlando Stadium ushembe wena uzophathe umthandazo-ke sekuseni kwasha kwacini uthi umkwena ubize ubani ngiyababisho ngobani ngambala hawu kodwa ufundiswe ubani ukuthi uyintanga yabo wena ufundiswe ubani wena lo hayi anombishop mina kwathi qinisile ngoba ubize kanje ngiyangazi phela yena ngiyalinganisa ukuthi nginikeza ababishop sekuthiwa ngumbishop nami manje
wathi siyodo wena ngokashembe esingamazi esiswele ukuthi simbiza ngokuthi ubani ngoba phela uphethe inkolo lalelana ngoba ushembe uphethe inkolo manje-ke sizothi mongameli ayi ngani sizothi yini hayi uthi wena sesithi umbhishophu basho njalo bathi umbhishophu wena awusikho lo uyenye into engenagama ngabophi impahla zami ngabuya bethi ngizobona wabhishophu ngathi sekhuluma indaba enkulu ngiphethe into yomuntu ongaziwa ongakaziwa nanamhlanje kade afika 1910 efika la kodwa kakaziwa muntu kuzokuba manje nathi asimazi senibona mina senisizakele angimazi nami ngasho phakathi kwengane kodwa ngayithi epote bethi awukhulume ngoyise basebezwile ukuthi ngizalwa yisilwane kodwa ukhulume ngoyise ngathi ngikhuluma kancane kodwa ngimazi kahle noma kwakubaba kodwa-ke ngithi ubaba uma ngimthonanga omunye ubaba kwalokhonja ukuthi nababa nabaqhamuka kanjani ngase ngithi ubaba ushembe kwakuyisibaba kwakuwumuntu nje wasezulwini into ehlukile kubantu bonke niyazi ukuthini nangu Professor Thuzo bamhleli bakhe kusho njalo kimi emzinyana wathi ushembe kwakuyinto enye kwakuyisimuntu akazanga nawe ukuthi kwakuyisibazini wayigqoke njengami enje kodwa kwangesimuntu akekho umuntu bakithi akekho umuntu ongakhomba ulwandle athi thula wena ngeke asambe siyolwandle asambeni laba abantu bafuna ukubhabhathisa ngiyobabhabhathisa lolwandle uyamazi ushana sasa ngashona ningazi lesidumbu sami sashona kulomphambisa izandla ushaka futhi lanahlelo bangini ushembe-ke lesi simanga esikhuluma ngayo sama eThekwini ama-awa nje i-awa lonke babasa abantu abangu-30 ngiphile lokhu ngeso ngethi ngifuna nibone ukuthi sihamba silandela umuntu ongenagama uyafika emzinyathi lapho nangithi isihlabelelo siqale khona uyafika emzinyathi seliyashona umuntu obevele ehlale anqothokise isikhathi azenza imanyana ahlupheke kodwa manje umuntu futhi obengathi njenganenolo ziya nje one way noma nesidlweni ziyabuya nje njalo masiphuma nje labo basesidlweni njalo yena engathi njalo obelinda uNkulunkulu njalo ngengathi wayehlala nebhayibheli mayedlule mama sawubona lo bathi yasawubona mfundisi athi uNkulunkulu wangiyamazi athi hayi phela mfundisa athi funda afunde umuntu uyabona mfundisi athi sekuwumuntu omthanda uNkulunkulu kakhulu usephushela kithi uthando ukuthi umthande ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke uphefumula usho kithi sikwazi ngani lo yiko nje sokucelana ukuthi asale nokho singazi lutho asale sesicikiyela ngathi acikiyela ngathi leli bandla lakhe lingafi likhule kakhulu uzocikiyela ngathi thina zoni asiphendule lokubheke phambili umuntu othi kusempini enje ahlehla bhekele wani ngenani kulengi ngona niphushe ngawo wonke amandla musamhlela umazi abanye umulo hayi mina ngisaboni kahle ubona lo ukhamba mina ngiyambona lo akhulu wakhe lokala kobu okashembe lo ngitshele akusiko kwami uma uqala ukunyukala kwakho ungasikashembe awuzufika la ushembe khona ukhona umuzi asethembise ushembe okhazimla omzwa Nazareth
eningakazi niyiboniwe isekufike khona lapho kungakhanyisiyo leli langa alikayisikona uthi kuhlale kukhanya nje kodwa konke kukhanyiseni kodwa kuyakhanya akukho ubusuku ayikho imini into efanayo kusho le lapha esibizela khona umprofeti emehlweni enkosikazi ayebizelwe yona umlungu ishangasela umakhosi asankulu wayenasankulu yafulishe mle yahoba ngithe wathula kwathi malishonela ngathi impelo sithandazo ezithandazo wayesehlabelela amaculo asekwesinama nasemelembo imuntu-ke ogulayo bathi ikhona la umletheni la bamletha umakoti bambeka phambi kwakhe wathatha le mino emibili leyo khomba wathi ngwi emehlweni angeke ngithi ngwi mina emehlweni ngikuthi ngithe ngwi umuntu angaboni ahlale engabonanga ngwiwani wathi ngwi wathandaza wabuye wayisusa wathi ubonani makoti wathi hawu khona ithumbu zabanzani wasebuye ethi ngwi ngemina yakhe emibili le mina yakhe iyindaba enkulumo nazo wathi ngwi asho lutho uthule kanti yathandaza kakhulu uthi uNkulunkulu lo mvule la abone ngokuthumile wena uthumele kubantu ukuthi ngibasindise balibone iqiniso lakho ukuthi ngithunyiwe hayi noMose ngitshela ngathi wathunywa kanjalo waba neyimanga eningazenza kofana yonke le ngikwazi ukubona lo muntu kaNkulunkulu noKristu wenze izimanga eziningi phakathi kwamaJuda wazenza wavusile abafileyo oLazaro wakhipha uMathunazvo wavusa baphila wathandazela abantu abaningi baphila wasekuqala umona lo ngiqale ngawo ngathi ninomona abantu ikakhulu abantu bamnyama lo baba nomona ukuyinto nalo futhi uvele ezulwini ubani nalo ngizalwa yini uma ngiyakwazi ya kanti ababona umayene la indwa Kristu wayevele ezulwini kuNkulunkulu bathe besuka-ke abapristi abakhulu nabafarisi ngathi izimbongolo basukela inganini 33 years ngomhla ka-3 ku-April eminyakeni amashumi amathathu nje zelwe lo muntu bamsukela ngempikili inkonko abantu emhlabeni badinga ukuthi kwenza izinto ezinhle ngisho njalo kini ngathi ukwenza izinto ezinhle abantu baye bacwaye bese bekuthuka ngayo yonke inhlamba ingaboni idumaza ukudla kwethu kuza kuqela inhlamba masingasethuka ngalesilungu jabulani nithokoze nibusisiwe nxa benithuka verse 11 kuMateyu 5 ngiyathandana nibusisiwe xa benithuka banihluphe baniqambele okubi konke ngami baniqambele konke okubi ngezwi le esishumayezayo baniphethe nina maqontsholo kulangela umuntu onesisalo unomkhulu baphetha kodwa kuthiwa jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini babesisho kanjalo nabaprofethi ngaphambili kwenu yabe babulawa abaningi nangoKristu bambulala noShebe cishe bambulala esihambelana emathatini bamja kwasiza ukuthi wakhona belungu kule mizi babemthathile walweni
eGrownsville wafika khona bathi namhlamuthi uzobona kahle kulungiswa waqhamuka umfazi okhulupheleyo wathi muleleni nisalonikhuluma yini wamtinhlabe kancane wamtinhlabe kancane wathula amadoda athi muleli wathi ngeke mina wathi ngeke ningibulale phakathi kwabo eseyedwa uthi mfundisi wami sehambile uzalaliyaneni uthi indodana eyayiseleyo wabhijabalala wayigcina ngalolo langa azange aphinda ayibone yaphosa ibona sekuyafika bazombulala sebembulala ngalolu khuluma bulala loku ya hayi wayelwela thina akhaleli ibandla bahamba ilale nje nasemathathini wasuka-ke wezwa lapha ematiwa ematiwa kukhona lala ngikhomba khona mawuwela ukuthi etanesigodi lapha phasizoda kusematini kwakukhona inkosikazi khona unobelungu wakwaegane kwandlovu unobelungu umakhumana leyo nkosikazi yeza ukuthi awu kwenzekani kwashanga ngizwani namhlanje ngakusasa uzini mama ushinganjani ngizokuthiwa khona ukusokela ufike wadlula umkoto wakashanga zamele mama kwatimsako nabantu abantu thulani wagijima ukhohlisa umzinyathi wakhulukela kwashangazi lapha endleleni ngasehla kwakamisinene wafika obona ingane wayo ayifithi ngobile wayifithi ngobile siyithulile imhlaka yes wathi khala umfazi wangomakhumalo uyabazi amakhumalo kwabamama khala wakhalazela wathi mayigaba hayi washesha wacela kushesha esebhabhathise unobelungu wathi ngiyabona yini wathi ukuthi sengihamba ingane yami ubhabhathise manje ubhabhathise manje akusileshonela ulungi wakhayisilatela oyababhabhathise kwathi kusangasosa wafika mthunyewa wathi ya tanamthunyekile umthetho yes kahle bantabami akanashukela akanantabana kodwa enzelani naliposithi balenzelithi lapho wasehlasambe nomntana ukuthi angenzenyani uthunyiwe emkebheni kuthiwa ukutshela uhambe uzobhidliza ibandla lasemelika la hamba-ke wathi asakulungi mntana asambe bakhuphuka lapha kwinyoni ibelethe la bakhuphuka kho nampaya kwayodlula kwa MK governor sokwaba MK izekethile MK1 governor wakhe ndingamkhawuli
Ukuvela umkhawe lapha kwa-MK Kamenda alazi lutho umkhawe wayethi imvulumi ngeke akhwele lapha phezulu kuleya ntaba lapha inkosi ilime khona umoya akhwele habe afika athi bathu namonya makete bakombo bafuna imvumo abesethi kuletha utshwala ngale ngezansi ngale bungasondeli kuye ulapha ezansi kude abesethi induna ithathe ngakuye lethe kuye uneke induna lekinto abeyileli futhi abeyileli athi-ke batshela namakhosikazi abeletha utshwala aphuthume ekhaya akho linje lothi lishonilanga kube kuthi imvula lapha sele nemvula manje siphethe ilezi yilwane ya ngisho imvula lesicabana sodwa siyabanga asazi nokusibangane ngekho isigodi silwane isigodi induna abantu bayo bacabana kodwa wenduna kwenze njani angazi ubone begwazana ya Simon elifikileyo lafike ephakameni laqala khona babanga ushembe abantu ushembe into yokubangwa uwe ubanga ushembe uyamazi bomongo bokhozana bathulana babulala unduli baphila yonke imikhuba engithe namhlanje ngale mikhuba esiyigilileyo sithela inkosi negazi kwasengena nangamafasitela endlini yakhe lapha elele khona sekuyangizona ukuthi okubulalwa nokulu baphihlizana ngathi ngifika mina ngo-11 lalobusuku ngafika sekuthe damu kancane sebelimele abantu beshayana bebangishene into abangayazi ningambangi uManazareth ishene lani yinye into engineyalothimyene mthandeni shene mthandelani zomthandelani shene yeyi ukhona umuntu ofana naye osindisa abantu ushembe uhambe njengoba sila nje ubizana uhambe sindisa abantu nathi wazila ekajolokesela usindisa abantu emabhasini usindisa abantu emalori usindisa abantu kuzo zonke izinkalo lapha belimala khona but shembe shino ngamele what ingane zasezikinkeni imoto yakhombisondele ngaphambili isho njalo yawe imoto menze njalo umyamama lithi kumbukumbo finish abantu bakosikazi phakathi emotweni yathi shembe yazake yathi ngathi shembe wayithatha imoto wayiphele kudluzela ngaleteni ukuthi uba kuyisiwa ngale iphumiso sizomposa wathi ukhethele ngathi oyiba ngokuhamba nabo bonke abantu babo yonke indawo lanikho ukhona noshele ngiyajabula uma nivuma kanjani ngiyajabula uma siwenza isono ukhona noma kekho ukhona yekanizona ngoba kanti lo muntu ukhona nathi unathi sonke isikhathi nami ngibazophila ngibona ngemina ya ngithi ngiyawa uyabamba kahle mfa angisekele now nonke useceleni kwenu la ngathi angema njalo ishemba anisekele njalo sengiyayeka manje kodwa akupheli lokukhuluma kahle bayazi laba kade bekhuluma kulokhu kukhuluma nje nako kunye ngifayile ubushi uyabona kumayisuka la seqoshwe iphoyisa lathi makoshona ngale kwamkatsheni lapho wayesekhipha ungamali wayekhathe futhi sekhipha utubho semiphoyisa limxoshile uthi
thatha mntana uhamba uyithengela endleleni udle ya namba abantu babemdumele lapha eMazimtoti ngezinduku nemikhondo bembulala igenge legenge lesibuyishayiyalo legenge yabaphihliza abantu kusasa sekuyicala elikhulu bebophile
Gracias.